Nibatbat ka na niyoani ay pariman na su taon niya mataduto. Rakwa vatwata kami asa ni karwa. Amir su nimantan niya kung sukaywa dedbang. Maning jakenam tanaka kaktok tumudu yanatan kanu yararalayan niya matadutwa kanu patanatanangan su nakem. Akabilang mudu karwaru danu yamanaraliya tau. Amjimu waktuk tuyu pantuna. Tau pantunam yaranan yiturudu bukena tau duyutay. Siyaranam ipi karawiraut dawu akmani yijinya matadutu. Ayad waso ikaskalimma abuan. Manubuy ko surarwaka miyayub surapi nga tau. Ayung kadnanya matadutu. Siyaranam ipi limuang dawu ciring nasu adwaso ikaskalimma abuan. Urarwa kalamlam suinan niya matadutuam. Katunudan dawu adwa kakayu. Akanu adwa karampu. Ami tatanek duta ngayon ni yamatadutu. Apan niyo singunu karawon. No amya sutawa amna kunakam sukapira na siram tumakubot do ngunguy daw apoy. Ay temtem dasu kabusuyan da akawakwak darana. Amyan su uyuyat da amrarat do cimuy. Dupilimuangan danu ciyeng nanya matadutu. Su talamurungan danu turungan nuranu. Akapi valyu dasu ranu marala. Suyan uyuyat da amapi karawirat su tawdu karawan. Numaka kadiya aladu. Amjaping sanu ararunu ipi karawirat dasu tawu. Mati kadi panciucing nanya matadutuam ara penasiranu umalalam apudu garagu akarag nasira wakwakun. Uka tau dam turanang yan durararandu rakwa hili. Dudang ranam nipad ketanda supanyirsingunta dujujika. Upengayan da sungaran no ilyam sotoma kano aici. Unjima padu pici tutngan na tawa kanu pici yan na kanu mi katar-taruk su ciri-ciri nga kanu pica mama tawan nam mangida citanu katau-tau dasu kasisisui kapataru. Jidami ya utawa ambu bunjira. Sumari utau tiragem ama kacita sira ni mawakwakrana. Matyararu sira sumari. Tani mapudu rarwa kalamlam suinya matadutu alalunu taudu karawan. Mabitus ranau kasisisui kapataruam abyayin na siranya matadutu. Uriu nipibangun darana. Amuru ni kanya idanu tawa makacita sira tumanuk. Makamiring sira urarwa katawusu amdululus apudu tingatu. Manying jiram sija kamuduja. Karawanam cita unda siranu kabusuyanda umabang do cinalaba mi cakavat do tingatu. Karawanam mi kanyini. Hamuru ni karkem nanu purus nanu rakwaili. Uni mawakwak nu kaninya tawam kakapituan naranu sira. Suni kanyang idanu ni mavurid patau kakarwida na siya matadutul tingatu. Kumabuswi kadwa no alaluam may panamu ikatlo no alaluwa mayi. Avyutan no ikapapito no tisyam amya sumatya ka cireng dutingatu. Manirengam uyu yataya tumalamurung no karawanam yamungan idu panyirsingunta kani Kristoa ni pamnekan na ayat tumalamurungnya mangiduk kaidan no karawan. Uyam yan do tangay niya matadutwa ya umlijis na do lilisnan na ya papatsu ikakatluwa na kamanrarakanam ya mamimina ya miditudo tiragum haya umrarali niya mataduto. Maniring siram ni makalapuno kakwa nakatungay yan siya'y kwaya panyisingan na ti muyat ataw duto.
namin yisari mo. Tayamun nyagap no rakwa uyuyat mo. Umukapi panyirsilngin si chay kwaya. Tano kapi wuya danu di rarali ni mo atawam ni padnamura na upi wuyan mo jira. Yara na maratang araruno yamuy pachiciso ni mawakwa kataw. Ulam-lam suy mo panuyinuyuan mo sutsiring mo. Hakano yawu manup jimwa yam rarali jimwa tawam. Tanamina kamisira tanamakasya tawu siram mumiminin sira araun. Sirarana yamapi karawra su karawana tawam yamu bajina sinsira. Karawanam miwang ranaw raralayan niya mataduto dutingatu. Hakapi tutunu kavangana kakurungan nuni watwat kana pangurayan na ciringnan niya matadutudu isriya tau. Nukaku apa amyandu panaralayana kapi cicilat na rumay gerg. Hakapi kaninarana. Hakapi caukas nu rarakwa makarik murutiragum.